Judas, Peter. Now the devil no dey. When you am kone kwane wa. Oh, ora, ya did you dey that? Me dey aka kramponi. Ah, Judas. I said you want to mami. Ora. Judas did you wo muna sa den. Peter, me say Judas wo muna, wa kan animal so. Ba say na da bia me ne na ma me ka kire mo say wiase de ogu no na betwa no. Sa na wo ho fit na ekosi wiase we ense sanda. Mo so ne nko atamoko. Ora. So aka ne sa de ya yenko. Judas, Peter, baby no. Obi asan pe bibi foforo, ensan finkura. Obi an pe bibi. Owura, wa kan sa yate. Yenim sa won sama wo kan nyina ewom, e no krenso. Menya we media kura. Bibi. Dia kura ni menya. Peter, who's Swami. Hey, Judas. Where do you want to film? Now, over to me. Hey. I'm sorry. I tell you, I can't have him. Masa, I'll come in, Swami. Yes, Swami. Ura. Peter, Judas. Baby, I gonna crunch be ani edu. Na hwe me tu mani me say be baby aso fefefe ho. Ah, ye kwa ye benye bi edi. Ti di obi afa bia na onto nkene. Ura so di America kan. Do kan nyina ye no kure. Na ni nyina wo. Ti di wa kan bia na ye be ye. Ye beto akene. Uri. Ti no nam de de nyina ntutu wani won say be baby aso ho na mama ya ade vema kukuru nyama won say aso asa ka kire me say me ntonkani. My pe confusion bao. Na mai wasara no peso ma via me na. Okay, mi amu ko yam de me faso. Ura so de America kan do kan nyina ye no kure na ni nyina wo odi ojime de o kan nyina be ni wo no ure mi so ase da paso be mafia mi mi ni kwan pam de ne be faso de ne be je kwan simo hwa de wo pin 50 pesos kwa mengi 30 pesos na meji no hwa de wo pin wa hwedi so na bi so be mafia mi abusia mo hwe Judas action episode 3 e ba den me ma refi say YouTube channel na Ablokwa GH be so subscribe na support Instagram na Ablokwa GH be so follow me ho Facebook Ablokwa GH be so page no like no follow me na ha entertainment ho